Shaka wethu lo. Kodwa nje, yakamsenzela uzokuthi. Awuphika phela. I'm the winner. We are responsible for our king. For our king. You never win. Okay. Abantu basha sayihambela abantu bajabula wani siphi isizathu qhawe sokungena emamoli kanje qhawe usuku olubalekile lolu yeah la uzula iqasha khona yeah abona ukubaleka kwakhe yeah uma umbumbusiso samazulu efisa kanini uma umbumbusiso samazulu ishaka seza ngakhona ilembe kwamele bona kube ukhalipha la kwazi ukuthi libumbisizwe in the 12 years emveni kwalokho laguqa ngalelelanga uguqa kweqhawe elinjengoshaka yingakho kwaba unembe kwaba nomona nabengenawo kwaba unembe enembeza kungekho ama social media kungekho internet kungishithombe ngazafaniswa umlando ophethwe zimbongi ngaleso sikhathi ezayibebeza kusuku nemini njengamanje ngithi mina njengoba ngiphuma amamoli namamoli ngitshengisa ukuthi thina singoba ukuba yithi kubaluleke ngendlela esimanga irregardless of being intimidated irregardless of being prohibited to demonstrate who we are namhlanje ngitshengisile ukuthi abantu bayawuthanda uZulu bayathanda isiko bayasithanda thina futhi bayimisele ukuthi isizwe sase-Afrika sibe yisizwe sodwa njengoba uNelson Mandela bahlangana nomntwana ophinda ngene bavumelana ukuthi usuku lwalembe akuselona lolembe selungani ba-Afrika wonkana celebrating the Heritage Day. You must remember who you are. Yeah. That's why we are here today. Kodwa qhawe omunye ngayibuza ukuthi yena ubungayingani emgubheni kaShaka Stema wazoza wangenela ama-malls nje. Cha, imigubho ngiyayihlonipha kakhulu ayikho imikhosi engayihambeki. Yes. Kodwa ukwanda kwezipishi emkhosini eminingi ugcina kulimaza ukuthina nokuthi siveze thina singobani. Nakho ke manje ke into lesalo nawo siyilungisa ngoba inkosi iyaphathwa ayiphathi ngoba masiyenza amaphutha ngekubona nayo ke ngencindezi nanokuthi inkosi yethu isakhula kuhle kakhulu ukuthi kwenzeke konke lokho kwenzakalayo ukuze sikwazi ukuhluza kahle njengesizwe ukuthi ipolitiki igamenxe kangakanani ebukhosini bethu ukuze ibenze bungabe ubukhosi ophilayo. Yebo ke abantu bazodumizwa yahlala ubona amaphoyisa nje lapho ubona nonke umuntu uma ngondile abangibophe ngani ngoba alikho icala engilenzile buka abantu bejabule kanjani la phakathi ngosuku olukhulu kangaka kanti siyoyinwani nithini kusasa lokusayo ungenza kuthiwa kuvalwe wonke imigwaqo la eThekwini gijima obasi ngamabhayisikili abelungu akukhulunywa nje emsakazweni akukhulunywa ndawo ubona nje sekuvalwe imigwaqo yonke into kuthiwa hayi kule mashova amabhayisikili obasi bayilula nje imsipha ukuze baqhubeke basiphathe amabhunu namandiya nabelungu le ikhomisa ngokusobala ukuthi isizwe sethu silahleke kangakanani ngakho ke abantu abanjengathi ababuyisela isizwe ezikweni laso kuthiwa bayizenhlanya kuthiwa abangabadayisi kuthiwa abangamaxomo kulungileke mina ngiyelimela iqiniso ngize ngife futhi angincenge umuntu futhi angincenge ikhampani as you can see that I'm with my brothers and intombi zomhlanga esinazo la and then to demonstrate who we are and I know all the rules and regulations without apologetic ziyakhala manje